odabrali onih 10 koji su se nama učinili kao najsmešniji i najzabavniji. Dakle, večeras 10 pevačkih zvezda koji su rođene upravo u emisiji Krik Show. Na mestu broj 10 nalazi se Gordana Jeremić, devojka koja je bila naša gošća iz Kragujevca, jedna vrlo temperamentna mlada dama. Ko imam samo srce moje i srce tvoje u ljubavi više ne stoje. Sva su sve isto ko imam samo srce moje i srce tvoje u ljubavi više ne stoje. Na mestu broj 9 nalazi se Đorđe Jurišić iz Rume. On je, mora se priznati, veoma ozbiljno shvatio svoj zadatak. On je vežbao, pripremio se, na kraju se malo previše uozbiljio i evo kako je to izgledalo. Kato, hajde zlato, hajde sa mnom celer brati. Hajde Kato, hajde zlato, hajde sa mnom celer brati. Ne mogu ti, gospodine, nema sjajne mesečine. Ne mogu ti, gospodine, nema sjajne mesečine. Na mestu broj 8 nalazi se naš gost iz Brčkog po imenu Luka Purić. Ja mislim da će posle njegovog pevačkog nastupa Boris Novković morati dobro da porazmisli o nastavku svoje karijere. Ništa ne može, nismo jači od sudbine, nama ništa ne može, nismo jači od sudbine, nama niko ništa ne može. Zlato, hajde zlato, hajde sa mnom pobrati. Hajde Kato, hajde zlato, hajde sa mnom pobrati. Na 7. mjestu novogodišnji Krik Show Top liste nalazi se Predrag Vasović iz Šapca koji je insistirao na tome da ga svi zovemo Braca. Dakle, Braca na mjestu broj 7, a vi svi zajedno pokušajte da pogodite koju je to pesmu on peva. Šta je mir? Je nemir. Gotovo! Na mjestu broj 6, izvinite da snimite. Dobro, zabavit ću se ove montaže. Čekaj da imam. Došli smo do mjesta broj 6 novogodišnje Krik Show Top liste na kome se nalazi Ljubica Danilović koja je bila naša gošća iz Vukovara. Ja ću vam pomoći samo toliko što ću vam reći da je ponovo Bajega u pitanju, ali koja je pesma bila u pitanju, to ćete ponovo morati da odgonetnite sami. Oblaci, želim da te zemlja odbaci, kolaci, kolaki, oblaci, ali da te zemlja odbaci, kolaci, kolaki, oblaci, želim da te zemlja odbaci, kolaci, kolaki, oblaci, hajde, hajde, te baš mi, na 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 na, na na na. Na mjestu broj 5 večeras nalazi se Jovan Miljanski iz Titovog Vrbasa. Vidjet ćete kako se čovjek priprema za svoj težak zadatak, za početak malo koncentracije.
Hajde, pleći mi Danilu, hajde, dođi ispuni me. Seko, obuci se lepo, čuješ, Seko, obuci se lepo. Hoću, brale, kupi mi sandale. Hoću, brale, kupi mi sandale. Slavoljub Bogdanović iz Prokuplja, to je ime i adresa čoveka koji se nalazi na novogodišnji trik show Top liste na mjestu broj 4. Njegov nastup je bio vrlo interesantan. On je malo manje pevao, a malo se više smeo. Rezultat i njemu, a i nama bilo je smešno. Na mjestu broj 3 nalazi se Vladimir Todorović iz Bečeja. Svim pevačima je bio dovoljan mikrofon, no ovaj pevač je poneo iz svog rada čak i 2 varjače da mu se nađu za svaki slučaj. Bogan ljubav, sa druge strane ja stukam, Direktno sa mjesta broj 2 novogodišnje trik show Top liste večeras peva za vas Goran Pejić iz Vranja. Ja mislim da ako Tajči ikada bude čuo ovaj pevački nastup, da će se vrlo dobro. Može, izvolite. Udujemo ove noći, u svoje oči, kako lada, udujemo ove noći, u moje oči, čokolada, se dopada. Nema kao ja, imam jedan uč, ako Stigli smo do mjesta broj 1 novogodišnje trik show Top liste. Adresa mladića koji je od strane svih nas izabran za apsolutnog pobjednika, dakle nalazi se na mjestu broj 1, je Kosovo polje, ali prvo da pogledamo kako ga Voja priprema, to je kako se on koncentriše za ovaj težak zadatak. Ne vidite? Vidimo. Dobro. Jel se čuje nešto? Ništa. Super. Pogledajte malo samo sa glasom, s intonacijom. 2, 1. Dobro. 2, 3. Dobro je. 2. Idemo. Jesu pripremljeni? Pripremljeni. Može. 3, matrica, režija, svetlo, kreni. U strane, s druge strane, ja stuka. Susti. Si, ne čuje se dobro.